ngiyasinda maketanga entanya angisakubona ukuphuma nokushona kwelanga mhlasimbe mabengasusuka umnyama ngakubona ukukhazimula komhlaba ubani unembezo amasheshwa memeza mhlasimbe ngabangikho la entanya manje unembezo amahamba nemfene kagogo mhla uqeda impumelelo kamakhelwane ekukholeni kwami ukuyeka idle enkonzo ngikholo ukuthi idle gagi yanetha inkinga sithandazela befundisa abanezono ihlehle kubona siqathakele kuthina sibona ngiye ngahlangana nomlisa thizeni eseneminyaka eboshiwe la entanya uthi manake mfethu ubekwa yinda ngaphakathi ngavele ngamkhombisa isandla maqede ngamthela ngesinyembezi uthi ungcono wena esakhe isandla igcwele igazi uthi la ngaphakathi khona ababoshela ukungena uthandele bomthetho babajabantu bomthetho yahleka kancane inhliziyo ehamba nothando lapha ithi ngakuthola ufana noPaulo ufakazi wami oqala kulomhlaba wathi ufethu usibona singakwazi ukuphumelela la ngaphakathi inkinga sicindezelwa yizo lezindonga lezi abathi bazivikelele kuzona wathi kusekucacile impilo zabanye abantu ayikwazi ukucindezelwa ngabanye abantu abanye benza ngathi bayakusiza kule hlupheko kuyona nathi kusasa bafuna ukuhlekisa abantu bengathi ngiyaphupha ngikhuluma ngekhehla thizeni lithi lekhehla uNkulunkulu umhlaba usodubile ngabunika usathana inkinga usathana washesha usaqala kulendodana yami ngambuza ngathi uchaza ukuthini ngalokho wathi bheka nina manithandaza mbheka phezulu ukukhohlwa ukuthi uNkulunkulu useyinhlizweni zenu ngagijima ngayohlola yami inhliziyo ngebala ngayifica ubala ifumbethu ubala ngakhumbula ukuthi ngadle kulingane encane ngayiphonsa emanzini yadliwa isingwenyama igazi lagcwala inkopho mangibuka inkeba yaseNinive iphethe uLucifer bangishaya ngenkemba kaMose ngavuvukala umhlana ngangenwa amakhaza ngakhumbula imbeleko nomhlana ngakhumbula ukuthi yami unkosikazi mhla ikhulelwe ngamdedisa ingane ngayifaka isikere yathi mayikhala ngayifunza inongwane ngabona lapho ukuthi akusiza ukudela ngokubona mawudela ngokubona udela ukukholwa esakini ebafethu ningixolele mangibamba ufateri ngabawashini inkinga ngiyabhoreka makushona ilanga igazi lomuntu ngalichithanga wathi umfethu engangiboshe naye azabe ukufanele uchitha igazi lomuntu ngathi ayikho into efanele umuntu emhlabeni ngoba nomthakathi uba muhle mayiseyesontweni wathi umfethu ngiyafisa ukukushayela isifuba ngalamazwi inkinga manje ngadla isibindi sikamfethu mhla ngembangisa intombi ngahlangana nomunye ugogo egqoka umNazaretha ebuye esontweni ngathi sobona gogo akazange avuma ngambuza ukuthi gogo kungani ungavuma mangibingelela wathi ugogo umkinga msukule esiswini ngilambile kangihlile ngathi ugogo ulamba kanjani ubuye esontweni futhi ngabe usitha amazwi okuphila wathi lokho inkinga yami emsukule benda yangi yokhonza ngeqiniso bengiyovuselela isikhumba sami semve ngisibatha mangifuna ukunconja ngomama bangolesisini ngathi gogo wazana nesono mawucasha ngesonto uthi naye emsukule uNkulunkulu nesono mayikwazi ukusibumba ngenhlabathi sambe phekwayo kusho ukuthi icindezela thina sisaphila mangibuka inhlabathi ngibuka inyama yami yafana ngavele ngabona ukuthi umfanekiso wethuna omunye udadewethu wayekhulelwe ngihlangana naye idabukisa ngathi isiswami adabukisa kangaka esikhathini samanje sekumnandi umithi wathi usiswami inkinga ngazwe ngathathela udadewethu indoda yakhe manje indoda yakhe ingikhulelise kabi amawele ngiyasola ukuthi ngikhulele udadewethu naye indoda yakhe inkinga nina nibamba abazali beni ngamawashini anifuna amadodeni mayisenixakile bese niyabuya nikhala phansi kwedwaba zikonini yazi le nina le ndaba isiqala ukungidida manje inkinga ngisindwa amagama etanga edanyayo imbongi style enkanyezeni